ya ke lo bona toga e ntšhamane re aparetse Ts'ehla e bangwe a kgasa gore aparetse Ts'ehla re tla tloa mane nokong re tsamaya ka maoto re ya ona teng ka laboraro empa ya bajema potwana tla tla ka jeno gape kapa bona ba papa kapa bona ba sefate sa boloikomo ba emane ba omatisa dipere re tla re le rata dipere gagolo ya ntpereng fela beke e tlang teng re a ya mane toreng e tle re motlha se mmuso se tlang re be le gobane rona re ntse mosebetsi ba eso ke qetela bjalo bua ka party ena e ntšha e utswang ka gore ke morung ke bophelo ba tšho jalo beng ba teng morung ke bophelo ntho e reng morung ke bophelo ke mollotsana le phokong gobane mollotsana ga a bona gore le se le motshwere ka motseng o balehela morung mollotsana a bona gore le se le motshwere o balehela morung phoko jwa ka la e fumana kapa Ts'ehla se fumana kgong tsa lona wa bitla wa setsa sa ba ka lerumo wa etsa jwang sa tšhophola tsetso seo se ya morung le mojetse mosesego ke re morung ke bophelo se ke be le mamele batho ba ha le ba o le lokela le ba jwetse gore hela ba heso re lokela gore re ya dikgethong go kgetha ka bongata ona le mong mona yeo ha re ho lokisa ditaba tsa dihala ho etseng re dumellana hantle re bile re bolellana le yena hela ntate ha hona moo re ka nang ga re mmuso o tlo patala hobane dintho di beuwe ditoro salo batho ke hobaneng ha ba sa nke ditshepa tseo tsa bona ba ya masimong e mo le mo ya ka tshepa eo ha hae a mo tsebe uketa o etswa ka mora selemo le dikgwedi motho o sa sa mo bane ke mokhanselara re patale jalo mathadi ya le moeng mona o sane ka fast five le mamele mo Afrika utlwa ba mo Afrika ba ntse ba go thwe o hana o patala mona ke mmuso nne jetsa nga botse thuso a bua nnete ka mena ke mo jetsa hantle gore hela ga ona mmuso o tlo o patala mo batho ba finance ba o jetsa batho ba ba ema ga bona ka dithepa ga mo tsebetse o fela batho ba local government ba batla thepa o sa kwasa ka yona ke so bone nthuti ka ona ha ba eso ke dipolotiki tsa mona di jwalo nna ne ke re ka nnete manyo a go ka jenne na jwale re ile ofisa ne dipota mahane ba boangetse se ba go fitse ka divoutu se ka jene ba sa di mmuso ba ne ba go ka divoutu re fitisa molao wa lona wa theolelo ya matla ba be ba kenya ditemana tse somatisang ka mono ga re a hana ka mara le banyanyana bana batho bana le bona ba ka mmuso ka mona o ikela gona le ba ga go fela mo bana ba banga ba e pagamente a ga shapile ka divoutu bona bana ba mo hanyetse o mapatela ba ga thola ba le 15 ba le 15 ba ke batho ba bana ba pagamente a ga mo matuna ne re ba ga ne ba ne ka go le ba sa le batho ba ba gago kapa ba bane ba o seng batolo a sa lo le ba jetse ba kgetwa bana go ela ha re mme molao wo wa theolelo ya matla o ntse o tsela pele gore be jalo o sane o tsela pele imamelleng ba eso jale ka o madima be ke ka radio futra yo empa he ba tla ba bontsha diphatlalatso tse bontshang gona tshebetso ya gona ditse ka o thola ke ntate mo just nna ka ntse ke a leboa ne ke le family tsa ona fela wa hore ha re ndiketse ibile he jale be ke etsang a teng a le ke tsa edo ja parlamente jana ke go tasola mano wa dikela kwa ya le pele mo biana ke tsaka ke a fea go tsamaya ba ne ba le ha ya ka le mo ya le wanda di mo